Da. Zato što smo po, da kažem, izboru i glasanju studenta, naših dragih mlađih kolega, već dugi niz godina među najboljima u Srbiji, 2 godine i najbolji fakultet, ali kažem opet po izboru kandidata, to je naših studenta. Studenti su glasali, rekli su da smo mi najbolji fakultet i da ima najbolji uslove na fakultetu. Kako izgleda procedura polaganja prijemnog? Procedura prijemni sam traje 3 sata. Polaže se na fakultetu organizacijonih nauka, koliko se primjer veći broj polaže se na fakultetu sa kojima nije saradnje. Traje 3 sata, u učionici, svaki od kandidata dobija karton svoj, dobija zadatke, zadaci se rade na vežbankama koje dobijete, ne smete ništa unositi na polaganje, dobijete čak i olovku, flašicu vode, sve vaše stvari ostavljate sa strane i po završenom prijemnom ispitu vežbanku uzimate sa sobom, a kad predajete karton, onda ste zaokružili rešenja koji ste došli. Nakon toga izlaze rešenja zadataka, da vi možete da provedite šta ste radili i nakon toga i odnosno. Koliko vremena bi trebalo učenici da posvete pripremi prijemnog ispita? To je već individualna stvar, sve zavisi od predznanja koje učenici nosi iz srednjih škola. Ali svakako da zbog konkurencije, na tome je zaista velika konkurencija i nas se prijavljaju zaista najbolji studenti. Zbog velike konkurencije trebalo bi da svako sebe, da kažemo, spremi da bude siguran da može da se upiše. Da li primate učenike na budžet i koliko? Svakako, ne mogu vam reći ovogodišnju kvotu. Prošle godine kvota za budžet na svim studijskim grupama, osnovnim akademskim, novo za upis na prvu godinu bila 380. Da li diploma važi van Srbije? Svakako, je veliki broj studenta koji odlaze u inostranstvo, što za dalje školovanje, što u toku školovanja na možda jedan semestar. I za kraj šta biste poručili budućim studentima? Da studiraju ono što vole, što žele i da se za to pripreme jako dobro, konkurencija na svih fakultetima velika, potrudite se, dajte sve od sebe, jer od toga vam zavisi budućnost. Hvala.